Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese aho muherereye. Ndashuhuje abakobwa n'abamama n'abapapa n'abasore, ndabashuje mwese. Amahoro y'Imana bane namwe. Bene data, reka ndabibutse ngo umwami Yesu araje. Buri muntu akwiye kwikontora kandi buri muntu akwiye kwireba by'ukuri ko umwami Yesu aje bojana. Haleluya. Kino gihe tugezemo n'igihe ca nyuma mwene data. Nukuri ntimutwagwe n'ibyisi, kubera ko ibyisi ari byo biko biratwara abantu. Abakristo bazimiye, abakristo barimo baraja mu byisi cyane. Bene data, ntimugakurwe n'ibyisi, ahubwo nimushaka Imana, kubera ko umwami Yesu aje. Haleluya. Ndabazaniye ijambo ry'Imana, ni ijambo riri muri Matayo igice 6 ku murongo wa 31 tugeze kwa 33. Yesu nashimwe cyane. Ndakuzaniye ijambo rivuga ngo mureke kugora Imana. Haleluya. Wowe uri muranyumviriza, nureke kugora Imana, kubera ko ibyo iri miragusaba ntago ari byo uri murakora, ahubwo uri murashaka ngo Imana igukorere ibyo ushaka, ariko we ntago uri murashaka gukora ibyo Imana igushaka. Ubwo ngubwo rero ni mureke kugora Imana. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki cyanke tuzonywa iki cyanke tuzokwambara iki. Haleluya. Kuko ibyo byose abanyamahanga ari byo bitwaririka, ariko so mu ijuru arazi ko ibyo byose mubikena. Ku murongo wa 33. Ariko mubanze mwitwayirike ubwami bw'Imana n'ukugoroka kwayo, niho ibyo byose muzovyongerwa. Reka nsubiremwo rino jambo ku murongo wa 33. Ariko mubanze mwitwayirike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ibyo byose muzovyongerwa. Amen. Ni ijambo ry'Imana. Ngo ntimukiganyire. Umwami Yesu avuze ngo ntimukiganyire. Ano magambo arimo arayabwira abantu bari muri Kristo neza, abana b'Imana. Nibo barimo barabwirwa no magambo ngo ntimukiganyire, ngo muzonywe iki, muzakwambara iki, muzarya iki. Ntimukiganyire. Mwene data urimo uranyumviriza, ni wowe uri kurabwirwa no magambo. Haleluya. Ibyo byose uri murakenera mwene data, abanyamahanga nabo nyine nibyo bitwaririka, nibyo barimo barashaka. Yesu natubwiye neza, abanyamahanga abataramenya Imana nta kindi kintu kibarimo atari ugushaka ubutunzi, ni ugushaka amamodoka, ni ugushaka amazu meza, ni ugushaka amafaranga. Mbese nta bitekerezo byo kuja mu ijuru bafite. Ariko noneho ibyo ngibyo ntago ari byo so mu ijuru agukenerako. Ikintu arimwe aragukenerako gikuru nuko woshaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Gushaka ubwami bw'Imana ukicara uziko utazaguma ahangaha mu isi, ukicara uziko igihe nicashika uzava mu isi ukaja mu ijuru. Haleluya. Imana yo mu ijuru ikintu irimwe irabasaba, Imana yo mu ijuru ikintu irimwe iragusaba mukobwa we, irimwe irashaka ngo ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Muri ko muragora Imana, buri uko musenze muri ko murayisaba amafaranga, buri uko musenze muri ko murayisaba imodoka, buri uko musenze muri ko murayisaba amazu meza. Bene data, Imana yabareba muri mwebwe igasanga imitima yanyu iri kure y'Imana. Imana igasanga mwuzuye ubusambanyi, Imana igasanga mwuzuye ububeshi n'uburyarya, Imana igasanga mbese mwuzuye ibyisi gusa. Mbese gushaka Imana ntago ibarimwo. Haleluya. Umuntu arava mu rugo agatira umwende wo kwambara akagenda mu rushengero agiye gushaka ibyarya. Umuntu aratira umwenda akavanga mu rugo iwiwe akaja mu rushengero agiye gushaka ubutunzi. Ugasanga abantu barimo baragwanira ubutunzi, ugasanga abantu barimo baragwanira mbese
ibyubahiro. Bene data, nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose ni nyongera. Yesu Kristo niwe rimwe arakubwira ko ibindi byose uri murakenera ni nyongera. Ubugingo bwawe nicyo gikuru. Nukiza ubugingo bwawe, nuve mu byaha byawe, reka gushaka iby'isi, kubera ko n'abataramenya Imana nibyo barimo barashaka. Abataramenya Imana barimo barirukanga mu by'isi, ntabwo biyumvira gushaka Imana, ntabwo biyumvira kwihana ibyaha byabo. Ibiri mu mitwe yabo ni ukuba abatunzi mu isi, ni ukugura ibintu bikomakomeye, ni ibyubahiro. Ntabwo barimo baratekereza gushaka Imana yo mu ijuru. Bene data, ibyo byose ubitse mu isi, ibyo byose uri murashaka ngaha mu isi, ibyo ngibyo si ibyawe. Waje wambaye ubusa, waje mu isi atacuzanye, uzasubira mu nda y'isi. Iyo nzu ntabwo muzaja, iyo modoka ntimuzaja. Bene data, ayo mafaranga muri ko murashaka nta namwe muzayajana, azasigara ahangaha ugipfa byonyine. Bazasigara baragukorakora bashaka ko, mbese bashaka kureba amafaranga wowe ufite mu mufuko, hanyuma bayatwara. Mwene data, uhugiye mu biki? Ibyo by'isi nubireke, nushaka Imana yo mu ijuru, ni wihana ibyaha byawe. Imana irimwe irashaka ko wihana, Imana irimwe irashaka guhinduka. Wa mukobwa we, reka kubara igihe umaze mu rushengero, nubara igihe umaze uri kumwe n'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Abakristo b'iki gihe ntibagishaka Imana. Bavonga bagiye gushaka abagabo mu rushengero, bavonga bagiye gushaka abagore mu rushengero. Gushaka Imana biri kure yayo. Gushaka Imana byarabananiye. Ukwihana neza kwarabananiye. Usanga mubivangavanga. Imana yabareba ikababara. Iyo muri ko murasenga, Mana mpiki, Mana mpakiriye, ariko se ibyo ngibyo uzabijana heye? Washatse Imana, wakwihanye, shaka ubugingo. Haleluya. Shaka ubugingo budashira. Nimwihane muve mu nzira zanyu mbi. Abakristo b'iki gihe barimo barashaka ubutunzi bimwe bibi, ariko muribagira ko Yesu Kristo umwanya n'umwanya yaza. Reka ndakubwire, ntimwikorere isi ntimuyikorere, nimwikorere isi n'ibiri mu isi. Ibyo byose bizarangira, isi izazingwa nk'urukatasi. Bene data, bizagenda gute? Ko mudashaka gushaka Imana hakiri kare, ko mudashaka kwihana hakiri kare, bizagenda gute? Ko Umwami Yesu ageze ku rugi, bizagenda gute? Bene data, bazahamagara amazina bariya bose banze kumvira ijambo ry'Imana, bariya bose banze kumva, banze gushaka Imana bigishoboka kibonwa. Abo bose bazarira baboroge, kubera ko amazina yabo ntago azaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Bene data, nimwiyandikisha hakiri kare. Iyandikisha izina ryawe, uhakikishe ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kubera ko Umwami Yesu araje. Dore urugi rugiye gufungwa, nimuhunge mudapfa. Umwami Yesu arimwe araguhanura ngo nushaka ubwami bw'Imana ukiranuka kwayo, ibindi byose murashaka n'ubusa, ibindi byose murashaka nta kamaro, ibindi byose murakusanya nta kamaro. Nimushaka Imana yo mu ijuru, nimwihane. Mukora umurimo w'Imana mufite ibyaha, muvuga ubutumwa mufite ibyaha, mwambaye ubusa, arakosoye Imana. Bene data, ninde yakubwiye ko umuntu yishira kamaranga azaja mu ijuru? Ninde yakubwiye ko umuntu yisukisha azaja mu ijuru? Ninde yakubwiye ko umuntu ashyiraho inzara kuntu kazaja mu ijuru? Mwarakunze isi, muremera irabamataho, muremera murayikorera. Bene data, nimukura isi ku mitwe yanyu, nimukura isi ku mitwe yanyu, kubera ko isi izarangira, n'ibirimo byose birangire, bizashira. Bene data, nimushake Imana bigishoboka kibona. Haleluya. Hariho umukozi w'Imana mugenzanje dukorana umurimo w'Imana, hirya y'ejo yarigije ijambo ry'Imana.
ni ijambo ryiza narikunze. Yari karabwira abantu ngo nibave ku madirisha, bave ku madirisha. Yesu nashimwe cyane. Yari mwaravuga ku ijambo riri mu byakozwe n'intumwa igice 20 ku murongo wa 7 kugeza kwa 12. Yari karavuga ukuntu Paulo yarimwo aravuga ubutumwa, bari kubana n'amanyagura n'imitsima, bari kunuzenya kuri etaje ya 3. Hanyuma hakaba hari ubundi yari yicaye ku idirisha. Yesu natugire neza. Mwico cyumba mwiyo nzu harimwe abantu bari bicaye ndani, ariko ubundi yicara ku idirisha. Yicara ku idirisha atani soni, atanu ubwoba, akicara ku idirisha kunuze muri etaje ya 3 yicare. Amatwi yari mwarumva ibyo Paulo ari mwarigisha. N'amaso yari mwarareba n'ukuntu bari kubarakatagura imikati. Ariko igice kino cyari cibereye hanze. Bishetse kuvuga ko abakristo bubu ntago bari mu Mana by'ukuri. Akaguru kamwe hanze kandi ndani. Bamwe nta nubwo banarimwe neza bakwera Imana zibiri. Yesu natugire neza. Ingorane z'uwo muntu yari yicaye kunuzenye ku idirisha. Paulo yarigije ubutumwa bwiza, hanyuma aratinda kurangiza. Wa muntu akubitwa n'itiro, arasinzira ari ku idirisha yicaye ku idirisha hejuru. Yesu natugire neza. Hejuru revu ya 3 arasinzira yicaye ku idirisha. Nimba yagira ngo ari ku buriri, nimba yagira ngo yicaye ku ntebe, niba yagira ngo mbese sinzi ukuntu yari yabaye. Arasinzira, amaze gusinzira, igihe yasinziriye neza acara hanuka no hasi ati pafu. Amaze kwitikura hasi acarapfa. Mwene data, iyo umwana w'umuntu yanze kwihana, iyo umwana w'umuntu yanze kuva mu byaha, iyo umwana w'umuntu yanze kuja mu Mana neza, amahereza apfira mu byaha, kandi yapfiriye mu byaha ararimbuka. Yesu natugire neza. Haleluya. Mwene data muranyumviriza, abakristo b'iki gihe bakunze isi. Bakunze isi, mama udupataro, mama utumini, mama utuyunguruzo, mama amabera ari hejuru, mama ibitugu biri hejuru, barambara imyenda bino bitugu bikagaragara ino hose akagaragara, hano hose inoze akagaragara. Bene dati yosi mwikoreye, dore umwami Yesu araje. Reka ndababwiza ukuri, nimushaka Imana, nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose mubireke, Imana izayibahereza ibona ko bikwiye. Bene data muriko muranyumviriza, reka ngenda kubwire, ntuzavuga ngo pasiteri yaranyobeje. Ntibibaho imbere y'Imana nta kwisigura. Ntuzavuga ngo hari umugenzi ngo yanyobeje, nibyo ntibirimwo. Mwene data uri muranyumviriza, ushatse wo kumva, niba wavuze ibi amatwi yawe washaka wayazibura, ukumva hakiri kare umwami Yesu arimwe arakuburira. Nimwihane by'ukuri, muve mu nzira zanyu mbi. Nimwihane. Iyo muri ko murasenga, Imana ikareba mu mitima yanyu, yo irimo irasangamwe ibintu byinshi mwikoreye. Wewe urasengera imodoka n'ubusambanyi bwarakunaniye kureka, urasengera inzu nziza, kwirirwa mu bapfumu byarakunaniye kureka. Mwene data, usengera mbese umugore mwiza w'isugi, nawe ubwawe kwikinisha byarakunaniye kureka. Ni kubera iki muri ko muragora Imana, muri ko murayitera urusaku, muri ko murayisakuriza? Amasengesho kena ayo ngayo, Imana irareba ukuntu wigize. Nimwihane, mushaka Imana, mushaka ubwami bw'Imana gukiranuka, ibindi byose mubirekera Imana, kuko izayibahereza ari nyongera. Ishatse izayibahereza, niyabona ko bikwiye izayibahereza.
Yesu nashimwe cyane. Buno n'ubutumwa buzi umukobwa ari mwaranyumviriza yirirwa senga Mana mpumugabo Mana mpumugabo, Imana yareba igasanga buri joro uri murikinisha, ugasanga ufite abantu uzenye bakorakora ayo mabuno yawe n'amabere yawe. Imana igasanga amabere yawe baramaze kuyakamura, barayamaze mbese. Imana yareba igasanga umwe warafashe amafaranga ye, uwundi ufata amafaranga ye, abo bose urabemera ko uzabera abagore, mukaba muri ko muragora Imana. Nimureke kwisakuriza. Ano magambo y'Imana rimwe arabwira uno musore ari mwaragora Imana, akaba ari karabwira Imana ati Mana ndasaba ibyo nkora, yamara Imana yareba igasanga ntiri muri we. Mwene data ufite ibibazo bikomeye cyane, ugize umwaka ugapfira mu ibyo bintu urimo, ndakubwiza ukuri feri ya mbere ni mwirimbukiro. Erega nta mahoro y'umunyabyaha ariho, nta mahoro ariho y'umunyabyaha. Nimba bakubwira ko hari amahoro y'umunyabyaha, ntayo. Icyo nakubwira rero mwene data, ndanaguhanura, nushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, mbese musengera gukiranuka, mubwira Imana ati Mana ndafite ikintu canze kukumvaho, ububeshi bwanze kumvaho, ubusambanyi bwanze kumvaho. Mwene data ubwira Imana kugira ngo ibikubohora ibigukuremo, naho ubundi mwebwe muzapfira mu byaha. Feri ya mbere ni mwirimbukiro, mu muriro. Imbabazi z'Imana, imbabazi zigiye guhagarara, imbabazi zigiye gushira. Mwene data umwami Yesu ubu arakurinde kugira ngo wihane, akubabarire. Ni wiyumvira ibyo wakoze, ni wiyumvira ibyo wakoze. Mwene data usaba Imana imbabazi. Haleluya. Ntabwo bibuze, ingendo zawe nimbi, ufite abagenzi babi, uri umushizi w'isoni, amagambo kuva mu kanwa n'amagambo atanezereza Imana. Yesu nakugire neza, ni wihane. Imana ikintu imwe yagukeneraho nuko wowe kwihana ukava mu nzira zawe mbi. Abagenzi ufite abagenzi babi, amapornography wirigwaho, kureba abambaye ubusa barimo bararungurana wirigwaho, abagore n'abagabo bubatse umva video zabo n'amapornography. Bene data ibyo bintu Yesu yaza asanga muri kumara ibyo bintu, ntago mwaja mwishu kuko muri mwarahumanye. Nimubwire Imana ibababarire, nimubwire Imana ibababarire. Abasore n'abakobwa ngabo bicaye ku ma video y'abari kubarongorana, maze ubushuhe bugace bafatiraho ngaho, umwuka wo kwisambanya ukabafata kubera ibyo bintu babonye, maze ugacusanga rimwe barikinisha. Bene data izo ngeso zanyu ni muzihagarike. Niba mudashaka kuzahagarika, muragowe n'ukuri, muragowe. Uburakari bw'Imana buri ku mitwe yanyu. Umwami Yesu araje, nimwihane. Harahiriwe umuntu ari mwashaka ubwami bw'Imana w'ikiranuka. Harahiriwe umuntu atari mwarahugira mu by'isi, uwo muntu arahiriwe. Kubera ko icyo Imana iri mwagukeneraho nuko washaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Icyo cyonyene ugakiranukira Imana, ugakora ibyo Imana ikeneye. Haleluya. Yesu nashimwe. Hanyuma ukamuheza n'uyu mubiri n'umutima, byose bikinjira muri Kristo. Uwo mukozi w'Imana yiga ijambo ry'Imana ku cyumweru, yaravuze ijambo yuko umukristo akwiye kwinjira muri Kristo Yesu ndani, atari umutima gusa, ahubwo n'umubiri wose ukinjira muri Kristo. Atabye kuvuga ngo winjije umutima gusa ngo ikibiri biri hanze, ibyo ntibibaho. Umubiri ni inzu y'Umwuka Wera. Rero ibyo byose kurihenda ukavuga ngo umutima gusa ni uri muri ndani muri Kristo, ikibiri usa nk'indaya, umubiri usa nk'indaya kabisa. Ibyo ntago ari byo. Niba uzi ko uri umukristo, injira ndani muri Kristo Yesu n'umubiri wawe muri icyete gisomeka, muri icyete gisomeka. Nta kuntu uvuga ngo uri umukristo kabisa
ariko hanze ukabusa nk'uwo hanze. Biriko biratwereka ko ibiri hanze nibyo biri no mu nzu, ibiri ndani, ibiri ahangaha hanze ni nako no mu mutima wawe umeze, kuko ntushobora kugura kamini utagakunze, ntushobora kuja kwisukisha imishatsi utabikunze, ntushobora kwisiga ibintu utabikunze, ntushobora kwimwa ingo utabikunze. Bimanza kuvino bigaca biseruka no hanze. Mwene data, ni mwinjire muri Kristo Yesu neza, mumwemerera abaganze, mureke kuganzwa na kameremere kanyu k'imibiri. Naho ubundi umwami Yesu araje by'ukuri. Abantu bose bavuze ngo Yesu ngaraba mutima gusanga umubiri ntareba. Mama ndakubwiza ukuri, uziboneraho. Reba agasatsi kawe uko wakagize. Wowe uri muranyumviriza, nureba agasatsi kawe uko wakagize, buri joro ushiramwo udututa. Nurebe ingoyi zawe ukuntu wazigize, reba urukoba rwawe ukuntu warugize. Warabaye umuzungu neza waritukuje ntiwareba. Maze rero ushaka ngo umwami Yesu aza kwemere kabisa ati karibu mwana wanje mwijuru, warihinduye urukoba. Karibu mwana wanje mwijuru ufite ubututa ku mutwe. Uko nguko usa ku mutwe, hariho ukundi kuntu usa mu buryo bw'umwuka. Ndababwiza ukuri bene data, mureke gukina n'ubugingo bwanyu. Mureke gukina n'ubugingo bwanyu. Umwami Yesu nabagiye neza, buri muntu arazi ibyo yakoze. Mwene data, wari ukwiye gusaba Imana imbabazi. Dore umwami Yesu araje. Uzi igihe umaze, icyo usigaje ntacuzi. Urashobora gupfa mw'iri joro. Mwene data, urashobora gupfa uyu munsi, ariko noneho nugikini wihane kugira ngo Imana mwije kubabarire. Nimushaka ubwami bw'Imana gukiranuka kwayo, ibindi byose mubirekera Imana, ninyongera Imana izabahereza.